artis. Selamat malam, Nol Isma. Ada Uci Asmana, dan dari Dwi Fortuna, Mbak Putri Diana, sang bintang dangdut Jawa Tengah dan Mbak Nunggul Kisma. Apakah kang ora sayang? Asik. Apakah kang ora menang? Ninggalaken si badan lantang kluntung dhewe kang. Semene kula ayune, semene seno kemeng. Ibarat buah-buahan kaya ponteng pindang. Nunggul Kisma. Mawesan buat ibu aja saja. Rempet bae bonteng pindangan mah. Oh, oh. Hey. Hey. Bu aja. Ser. Ser. Masa selawase arep demenan bae. Asik-asik. Kakang kapan ngawine? Sukan. Ana sing demen kula sampean panas barang. Wis aja cemburu, aja ilok nafsu, Buageo. aja panas pikiran. Lamun kakang cuma arep kanggo dolanan. Kanteng awat anak ganteng nih, lamun kakang larekane, sun orang kuat tukune. Masa. Sehingga. Semene sanok ayune, semene sanok ganteng. Ulu budak. Ibarat buah-buahan Maca. kaya ponteng pindang. Masih disambung satu putaran ke depan bareng trilogi Sigi Nunggul Kisma. Keluarga besar Besan, keluarga besar Haja. Mawesan. Ser. Iser. Iser kawana. Kulon. Kan ada ngulon. Tanya kok kami ke. Miring no. Masa selawase arep demenan bae. Ulu budak. Kakang kapan ngawine? Ari buka duit. Ana sing demen kula sampean panas barang. Se. Hake, 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 hake. Wis aja cemburu, aja ilok nafsu, Wageo. aja panas pikiran. Lamun kakang cuma arep kanggo dolanan. Ganteng rawat anak ganteng, lamun kakang larekane, sun orang kuat dukune. Semene senop ayune, semene senop gedene. Ulu budak. Ibarat buah-buahan Apa coba? kaya ponteng pindang. Bonteng suri nok mah. Oh lotik, Bonteng suri nok. aya nu leuwih gede deui bonteng. Naon tuh? Nu ngeunah. Bonteng make karbit gede. Hey, Anu ngeunah mah jus bonteng. jus bonteng. He he he.
Ser, ser, Iser. ser, iser. Madeh. Oh iya dong. Masa selawase arep demenan bae. Kasih-kasih. Aa kapan ngawini? Esok. Ana sing demen kula sampean panas banget. Mana yang duluan aja? Oh, yang duluan aja. Siapa cepat dia dapat gitu ya? Bener.